Karbi Anglong alo monsam dotang lo papor puthot akimi risim kangtang ki orasong mate United Karbi People's Front Liberation UKPFL asong klangpon tanglilo lasopen pini preniphai thongke parni ada porphai trokapor Diphu Raikom saikhi arideng banghini UKPFL asong klembang atum kachingnang pusi birtalong Birta kilong do na tengke UKPFL asong amai phu harlong bing ti mate em kathar lapen chunbang sarmon ti so mate chesong injai tu tangka kehang alo inut than bangar pu klembang jirsong terang ronghingchong Diphu asora phan kedam tang preni phai kre troksiani lak troksian atangka kehang pusi birta long pon lapen bangso tangka pen risim kang tang ki namjia phansi tangka kehang pusi raikom saikhi tumpen karju pater to hut pachini pusi birta long Raikom saikhi arideng kachingnang check banghini UKPFL klembang atum along pen mobile handset humni mobile battery TV money purse earphone cable wire ni ke kai tang mobile mate tangka ke hangaphan KN itang na pen ihum pulsar bike registration number AS0989884 Raikom saikhi atum pen chiparideng ponlong lupusi additional SP crime branch Nayan Moni Barman pen khirangkia thingno pachini Labang hini atumaphan pedabada porphai trokapor Diphu police station ki parlo dikreng langso alongsi nepdam longlo lapen Diphu police station along case number 1102023 US 387 IPC alamhoi pabon ponsi hem kangsam beng ponlo labang so sai ke pachun ponalong inspector JS Khobung OC Diphu PS SI Debo Konwar PS and battalion staff atum khirap chetu dungsi sayang deng pachun ponlo Jirisong terang teacher hoy Hauragat High School pora ki tekhatok ekhon demand letter jogedi 7 lakh taka demand disile tar pisot ami case to register korlo aru during investigation aru technical analysis kori pele ami joatali dujon man atok koribole hokom hosilo tekhet hol harlongki inti Elias M Kathar aru hol Salmon Hanse tekhet ejon hol tekhete eta organization form kori pele poisa demand kora start korisile সংগঠনটোৰ নাম দিছিলে UKPFL ফুল ফৰ্মটো হ'ল ইউনাইটেড কাৰ্বি পিপলছ ফ্ৰম লিবাৰেশ্যন so far এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি গম পাইছোঁ এই দুজনে মেম্বাৰ আছে আৰু পইচা ডিমাণ্ড দিছিলে আৰু ডিমাণ্ডটো যেতিয়া পইচাটো ল'ব আহে আমি তেতিয়া আমি এটা অপাৰেশ্যন হেৰি কৰি অচি সদৰে এই দুজনক আটক কৰিব কাৰণে নিউজ ৰিপৰ্ট লংচুদাৰংটি কাৰ্বি আংলং লাইভ